clear tu le ngai thatu te zirtop ni chibai le vek ule tuntruma chon inkhe result soitur aum lem lova UEFA Champions League Group 6 draw tangin bul kan tran anga Group 6 kan han ti khan league face ti kha hratel ta ila chumi zo lama chon football thuleng te po thlir ngai thla khona kan nei le donia ole soita kan khan ni zan lama UEFA Champions League stage draw nei ania chumi chungchang chon bul kan tran don ani ni zan lama khan soita kangin UEFA Champions League kumsang ni somni panga somni parok League stage draw nei ania League stage draw an nei ho hi avain kan da seng don lem lava club lian le ro pui kan han ti ang chi te le Premier League club te ho chau hi in da don mayang o ni sana draw nei a hen he inel na champion lai Paris Saint-Germain hen an ma chon thei tur te chu Bayern Munich Barcelona Atalanta Bayer Leverkusen Tottenham Hotspur Sporting Lisbon Newcastle United le Athletic Club Bilbao te an nihia Real Madrid chuan Manchester City Liverpool Juventus Benfica Marseille Olympiacos Maibaka Monaco le Kirate Matsundonin English Premier League Club Manchester City chuan Borussia Dortmund Real Madrid Bayer Leverkusen Villarreal Napoli Bordeaux Galatasaray le Monaco te Matsondon bokin German champion Bayern Munich chuan Chelsea Paris Saint-Germain Club Brugge Arsenal Sporting Lisbon PSV Union SG baka Pafos te Matsondon bokin English Premier League champion lai Liverpool chuan Real Madrid Inter Milan Atletico Madrid Frankfurt PSV Marseille Karabakh le Galatasaray te an matson vedon boka Italian Serie A club lian Inter Milan chon Liverpool Borussia Dortmund Arsenal Atletico Madrid Slavia Prague Ajax Kirat le Union SG te an matson vedon boka Chelsea lam chon Barcelona Bayern Munich Benfica Atalanta Ajax Napoli Pafos le Karabakh te an matson don boka La Liga champion lai Barcelona chon Paris Saint-Germain Chelsea Frankfurt Club Brugge Olympiacos Slavia Prague Copenhagen le Newcastle United te matson vedon bokin English Premier League table ma shoi mek tu Arsenal chon Bayern Munich Inter Milan Atletico Madrid Club Brugge Olympiacos Slavia Prague Kirat le Athletic Club Bilbao te an matson vedon bok heng ho ba ka hian Spanish La Liga club dang Atletico Madrid chon Inter Milan Liverpool Frankfurt Arsenal Bordeaux PSV Union SG le Galatasaray te an matson vedon boka Juventus lampoin Borussia Dortmund Real Madrid Benfica Villarreal Sporting Bordeaux Pafos le Monaco te an matson vedon boka English Premier League club Tottenham Hotspur chuan Borussia Dortmund Paris Saint-Germain Villarreal Frankfurt Slavia Prague Bordeaux Copenhagen le Monaco te an matson vedon boka Italian Serie A champion lai Scott McTominay le Kevin De Bruyne khelmek na Napoli lamchon Chelsea Manchester City Frankfurt Benfica Sporting Lisbon PSV Karabakh le Copenhagen te matson vedon bokin English Premier League club Newcastle United chon Barcelona Paris Saint-Germain Benfica Bayer Leverkusen PSV Marseille Athletic Club Bilbao Union SG te an matson ve bokang tia kan ron tar lan ta ka hian tu club hinge din mun thaber kan ti le Premier League lam atang khel tur te hian an matson tur te an show ang reng khop maya league stage an qualify thei kan ring hlomem le league phase a hian soita kang khan adan hi adang ang reng khop maya trumdanga chong group stage angin an khel thin ani kha season liamta tang khan league stage atang hian bultran ani ya table asang pariatin next round direct in an lut don na table pakona tanga som paruk na chin te hian playoff an khel vele don bok ani chuta chak theu te chon last 16 an lut ve don boka tuna fixer an ma chon thei tur kan ron tar dan tak atang khanin tu din mun nge thra kan hriat ve hlom le UEFA Champions League group se UEFA Champions League League Stage Round B khi he thu kan bot sai lai thleng hian an khel hun tur timing Indian Standard Time hi puan cho alani ri lo ane
UEFA Champions League draw lam chu kal santa ila football Thu Leng a lut chho donang o United team 4th division club Grimsby town laka avan doizoka antran hnu hin Ruben Amorim chon thuthar aron neya Amorim chon thil danglam tak athlenga chu thil poi tak ani thung he team kain kol khan danglam na thlen katuma chu tun din hmuna chunin kalati theilo anni fence min tran tu te tana thil lomum kan thlen lo hi a hreum ma thlen kan tuma kan du angin thil akal tluang talo anni he tlap tran tu te zong chunga ngaidam kan dila chuti rual chuanin insiam that kan tum ngei dona chumi hun chu min han ngak le hret ula thil danglam chu kan thlen thoyang tiin asoi United team ina angam lota Green Prix manager Dave Artel point to thar aneya United team ahmudan asoi Dave Artel chuan United team ha team thatak anniya chakphu jok po anninge ye tun tum chu awan nei zoka kan tang ve thunga kan tam lomna an thlen ve thung anne United team lam heng kong dik an zo mekin ka hria a an coach po aro pui emema coach thatak anneya he team hian mabak eng tak an nei ti ka mu chiang hle ti in asoi ati el na nge hei hi soithiam a har sa ang renga United team amorima noya an che that lo je chu kan hretlang theu ome Gary Neville kha hante khin ta ila Gary Neville khan Valencia ain kol lai khan ache thatok lo ang reng khop maya Valencia club president poin kan club en kol to chon a hlo chamber tin alo soi to ani kha Gary Neville an Valencia team ain kol ai khan tun din hmuna hian Amorim hian United team ain kol hian record anei che fe jok ani Chelsea forward Christopher Nkunku point club thar anei don ti achiang ta nizan nama khan Fabrizio Romano atarlan danin Nkunku hi AC Milan chon an senglu tur thu an puang chiang ta aman atan hian club pahni te pau million somthum pangain anin rem ta ni in alanga kumnga dai contract an zia pui tur thu an ti chiang ta bok tuna tanga rei lo te Chelsea na an chhor thiam lo Nkunku hi AC Milan lama kan mudon ta anni Fabrizio Romano vekhen atarlan danin Arsenal lampoin defender thar an nei don ti achiang ta nizan lama khan hen kapi senglu turin engkim ti fel ani to thu le transfer deadline date athlen mangin ani hi an senglu tur thu an ti chiang ta an defender Jacob Kior ero achu arinom ni hin atar dang thung Arsenal lam hian antlar hnung lam thuam chak tumin thei top an chhuwa mek zela hen kapi po hi ama tangin an lo dor towa an dor hlotlin arinom chho tran ta hle chuti rualin Chelsea tan thulomom lo hriat tur awm ta thunga tokin nizan chan lai pel ani theyang chu khamia khan Tottenham Hotspur chan Xavi Simon chu an senglo tur thu an puang chiang ta Chelsea team ne na mimal inrem na lo nei to Xavi Simon hi Tottenham Hotspur hian an senglu don ta anne kan hriat ang khanin tun hnai chawa Xavi Simon le Chelsea te hian thuk takin seizom an ni manna inrem na te po an nei man to anne aman chung changa anin dor hlo tling theilawa mimal inrem nei ro engkim afel man anne hetianga aman chung changa anin dor ton sek la hian Tottenham Hotspur an ron lang ve zat maya hun rei lo te chungin inrem na an nei puita anne Xavi Simon mana hian Tottenham Hotspur le RB Leipzig te Euro makta doi somrukin anin rem fela hemi chungchang hi Fabrizio Romano chon tar langin here we go aron tito anne Xavi Simon hi London apo mu ani towa tuna tanga rei lo te a Tottenham Hotspur hian an senglu thu an puang don ta anne Chelsea tran tu te tan chan uyam tak turangai ani thung Mail Sport lamin atarlan danin Bruno Fernandes po United chosanin Saudi chu pan atum talo niin alanga season kalmek chu he tlaptan hen alain lan tur thu le season tharlama thil danglam chu athlen mai thei thu asoi niin an ron tar danga Bruno Fernandes si season kalmeka chun United team tan alain lan dona season tharlama ero ahmalam hun achiang talo tinani chu Saudi lam hianin sum tam taklo turin an thlem na sakhop maya an dor hlotlin tepo arinom chho tran ta hle Liverpool lam point thu thar an neya
Liverpool hian an tlar hnung lam thuam chak na turin ma gai chu an senglu theidon ta ni hin alanga indoor na po mumal taka an nei pui to thu puangin transfer deadline date a thlen ma ngein ani hi an senglu anin rin thu an soya kumnga dai contract zia pui an tum thu te po an soi to bok kumnga dai contract he chu mimal in rem na an nei pui fel to wa tlap pani te an indoor me ka an indoor lo tlin ngei arinom ni point an tar lang to ane gai hian ama du tu tlap dang te chu alo hnol to wa Liverpool tan a khel hi kan hmu ngei arinom season liamta Arsenal team tana lo na khel English forward Raheem Sterling point club thar anei arinom ta khop maya nizan lama khan mirror lam chun antar lan danin Fulham chu transfer kongka a inkhar ma ngein azom arinom ni in antar lang Raheem Sterling hi kan hriat lanang khanin Chelsea lam hian chhuatir an du towa amai ro chu ani hian khelna tur tlap ala mu thei mai lo ani hei hi achan ber chu a hlo a phut tam ang reng khop maya tun din huna kar khata euro noi thum singa vel a hlowa hei hi Arsenal lam point angeta an seng nu du lo chan bul pui tak kha ania Jadon Sancho ang bokin a hlo atam em wangin ani hi suadu ma setlap a mu thei mai lo ni in antar lang Fulham ne nero anindor lo tling veu ni in alanga a hlo ero ti niam angai do ni in antar lang thung Gary Neville point to thar aneya United team a mudan chu ani hian aron soi Gary Neville chon tun din muna United team hi antal boy emema ani na tak ang han seidon ta ila Chelsea team season bul tran dan han enta ila an thra kan ti thrina Chelsea team ka soi hi season liamta Chelsea kha ane season tira thatakin an khela bechen phak lo zui ta ane chutiang che chu United team a po kan mu me ka Arsenal team an khel khan an thra kan ti ma beche na po kan nei sang le ma se beche san tur an lo ni ta hau lo maya karai lo te chuin an din mon cha khu ta awum ta der ane Grimsby town an ne lo hi thil za thlak tak ani ya United club chanchina hetiang ang result sia hi kan la mungai lo ane awum zia chu tun din muna United kan hmu to zonga cheber ani ya an malam hun ni ayeng lo hlein ka hria ting Gary Neville chuan asai Chelsea team ina senglo tuma an hel mek Fermin Lopez po United chon senglo an du thu an ron sei vele tatlat maya Fermin Lopez hi Barca lamin shal an poiti lo thu an soi zau awangin United lam hian an ron hel vele tranta tina ani ber mai Standard Sport lamin ataran danin Chelsea lam hian ani hi an hel na sato khop maya Xavi Simon ai point ani hi an du zok ani pau million somnga velin an dora Barca lameroin an hnol chiang hle tundin muna amana euro makta doi somsari an phut thu an soya hetiang zat hi chon an lei thei tur thu an soi to anne hetiang ani ta ga chon United team hin Fermin Lopez si an ron dor vele ta chat maya amalam hun tur hi achiang lova angai nom chho viau turangai anne Tottenham Hotspur lam point thu thar an neya Arsenal chu makhalin Adeloma Lukman chu senglo an tum thu puan anne Ademola Lukman hi tun din mona Atalanta team tan a khel me ka chuadu wangin alo nuar ve hrep to anne amai ro chu tun din mona amadu tu ang club te chan an hoi san tran to wa Tottenham Hotspur lam eroin ngetakin senglo tumna an thelu ta a ang hle Lukman hi Arsenal team nen te po soizom an lo hlo man khop maya Inter Milan nen po thuk takin soizom an ni man bok amai ro chu Atalanta hian an phutang zat sum the chuangam an lo lo thu an soya Tottenham Hotspur lam hi an ron lang vele ta chat anne Liverpool lam point thu thar an ron nei vele ta an tlar malam chu thuam chak zel an latum a ang hle ni zan lama han court of site in atar lan danin Liverpool lam hian Rodrigo chu senglu antum ni in an ron tar lang vele tatlat maya court of site mai ba ka give me sports on hemi chungchang hi antar lang anne Liverpool hi antar malama an hriam tok lo ni in alang me ka chumi thuam chak tu turatan chuan Real Madrid in shal an phal mai theinia thom leng mek Rodrigo hi senglu antum don ta a ang le
Rodrigo hian tu hnai khan agent hne na club tharzom adu thu alo shril towa hemi hi bo zuin Liverpool hian senglu antum don ta ane Manchester United lampoin thu thar an neya Jadon Sancho chu chhuatir ngei antum a ang hle Jadon Sancho hi tun din mona United team tan ala khel me ka David Ornstein an atarlan danin United hian mantlom jok poin Borussia Dortmund a kaltir antuma lo na ho andu ni point an phal ni hin an soibok Jadon Sancho hian du tu ero anei sho tho maya Juventus mai baka Roma point ani hi andu ane boina ni ta chu Raheem Sterling kan soi ang bok khanin ani hian hlo a phut tam ang reng khop maya a hlo phut ang zathi an pek phal lo chuanin United team a khel mang loin hlo tam deuh hlo po apoi titlat lo maya chu tun din huna boina lian tak chu ani ri mek ane Jadon Sancho hi a chuange han be sei ta phot ila a chuak lo ani ro chuan United team a khel lem lovin hlo tam tak anei don thung ane a career eroin atur pha viau arinom thung Liverpool lampoin plan B chu man antum ta ni hin alanga Alexander Isak senglu tumahun an khoral reito ema wangin Juventus lam atain Dusan Vlahovic so an second choice atan senglu antum ni hin alanga Isak an senglu theidon lo ani chuanin ani lam hi an hoidon ta a ang hle Vlahovic hi tun din huna Juventus nam hian shal an phal thu an lo sei towa Liverpool hian ani hi senglu mai an poiti talo a ang hle Dusan Vlahovic hi tun din huna Juve lam hian amana pau million somli vel an phut thu an lo sei towa Liverpool hian man to taka Isak senglu ai chuanin ani lam hi hoi an poiti talo a ang ta hle English Premier League club Chelsea lampoin Nizam Khan an mani trantu te tana thulo mom hriatur an ron thlen ta Fabrizio Romano aron tarlan danin Manchester United a train Argentine forward Alejandro Garnacho chu an senglu tur thu an puang chiang ta aman atan tlap pahni te pau million somnin anin rem ta medical test United lama hian anei do na Alejandro Garnacho hi medical test nei turin voin khan London a hian athlawk lu to ni in antar lang bok tu na tanga rei lo te a Chelsea lam hian United a train Garnacho hi an senglu thu an puang don ta ane Garnacho hi kan hriat angin player theina sang tak nei ania amai ro chu United team coach Ruben Amorim kheldan style ani tan hian din chan na hun om lem lova khelna mun po achang tam lo hle hemi wang hen Amorim hian chu a phal sak towa Chelsea team hian an senglu thu an puang thuai don ta ane Crystal Palace lampoin ni jang kan thu thar an neya Liverpool train Harvey Elliott chu senglu ngei an tum thu football insider lam chun an ron tar lang Crystal Palace in Eberechi eze thlau tu tur an zong chho na sakhop maya chumi tan chun Harvey Elliott hi senglu an tum don ta an ne tu hnai chho tangkhan ani hi an dor na sakhop maya an senglu thei nge po arinom ta hle Footballa thu nei tu sang UEFA lampoin ni jang khan Mizo mi puite tana lom na thlen tur om takin thu thar an ron neya UEFA Champions League final khel hun tur chu an son nai thu puangin an sun nai kan han ti hian a timing chau an thlak an ne UEFA lam hian Budapest final khel tur chu India sana zan lai pel dar som pahni le chan ve ni to lovin Zandar kwale chanve ani to tur thu an puang ta ane hei hi UEFA lam chun anti chanber hi ron puang ngalin in soifiana an neya UEFA Champions League dar som pani le chanve khel thin chu ramdang tan atlai thu le chumi chu mitam takin Mizo ka anen theina turatana an buat sai ani thuan puan pialama final khel zoa champion team 10 Amuna champion hun reizok anlom theina turatan he thil hi an rohman ani thu an soi kumin UEFA Champions League final chu ma de uzok zandar kwale chanve kan en thei to don ta ane India ram football point thu thar aron nei le ta FIFA lam chun India ram chu min shrem tak nge arinom ta hle ni zan lama khan Supreme Court lam chun thu chu an ron nei ya India football chungchanga FIFA in thu chu an ron nei chu an pom lo thu le thil thleng an ngai tu adona an soi ho tur thu so yin
thutluk na po an puan thuai tur tu an soi FIFA lam hian tu hnaya khan AIFF aron vauwa FIFA tanga ban an tum thu ten an ron vau ani kha hei hi achan ber chu player te hlo pelawa shen an nga lutuka chu fifth pro lam chon an du lo thu FIFA ne na hian an thlena FIFA lam chon India ram football hi shema aron vauta anne hemi chungchanga hian Supreme Court chon FIFA thutluk na an ron siami an pom ve lo thu le an mani lamin engkim an ti fel tur thu an ron soita tinani chu hetiang ani taka chuan FIFA hian India football hi a shem ngei arinom FIFA lam hian kumsang ni somni pani khan AIFF alo shem towa India football atlak niam manzia te po kan retheu ome tun tuma hian FIFA lam hian India football hi aron shem le ani chuan India ram football ma ba khi aeng lo view tura te po angai thayang Chelsea legend John Terry point thu thar aron neya football chu munom ati to lo thu asoi John Terry chuan nuam te takin football hi ka en to lem lova tun ma kha chuan attacking game in khel munom tak kan clear thina tuna chun khatiang kha aum to lo ane defense hanin thria tum angchi te hlir kan mutowa innor pop kan han tiang chi kha aum to lem lo ane han clear ta ila Chelsea Arsenal City le Barcelona te po hetiang vekhian ankal towa football hi amunom to lo tak zet ane football bi ki ani na tak angin han soidon ta ila chess game boring zet mai kan han ti angchi te nen hian a in tuklang ring to tin John Terry chuan asoi athu soi hi kan pom zong ani ve hlomem le Jose Mourinho po UEFA Champions League atanga antlak nu yen ni zana ma khan thu thar aron neya media ten ankom na Jose Mourinho chan poi ati lo thu asoi Mourinho chuan UEFA Champions League khan khel ta ila keini ram le khi kan la niam ve dewa kan chelula ye chu katimi alo mai ro chu UEFA Champions League a league phase game riat kan khel anga next round kan lut lo ani phei chon thil ho tak ani nge yang tuna chon Europa League kan khel do na Europa League a chon har salutuk lovin final kan lut anga Champions League khela thil tru lo tak vati ai chonin Europa League champion no moi choi hi kan tan a hlu zo ke tin Mourinho chon Champions League atanga antlak chungchanga angai dan asoi he pa zet hi chu a special ve shima tuna athuron sei po hi ani ka chu khatang chuan thilmak ani lo te po kan ti thayang English Premier League club Newcastle United lampoin Lautaro Martinez chu senglu an lo tum ve nge ni yin alanga Fox Sport lamin atarlan danin Newcastle United lam hian Lautaro Martinez si phone call mangin an be nge ya amai ro chu Lautaro Martinez in an phone call hi alo chan lo pialama a call back mi alo ni yin alanga hetiang om zeber chu Martinez in Newcastle United hi zom atum mi alo tinani chu mai ba ka agent po biak kaltang antuma heta po agent hian engma achang let lem lova an call po achan lo pialama a call back lem lo ane om ze chu Lautaro Martinez hi Newcastle United zom tur chon thra ain timama tinani ber mai chu Chelsea striker Nicholas Jackson point tu anei sho chho ta khop maya ni zana ma khan Bayern Munich mai pialama Liverpool le Newcastle United tenen soizom anni vele tatlat mai hemi chungchang hi English news se chon anron tar lang choi choya Liverpool hian Isak senglu theidon lo nia alan chuan ani hi senglu an poiti don lo ni te point aron langa Newcastle United lam point ani hi senglu an shelo ni in antar lang bok Jackson hian rin ai takin club zom tur anei thadon a ang le Benfica team en call make to UEFA Champions League a Pol League stage in pet kai puitu Bruno Lage point to thar aron neya Portuguese star hian Cristiano Ronaldo mai ba kha Jose Mourinho le Eusebio te chu Portugal ram ti ming thatu te anni thu soyin Portugal ram ti mai ba ka anramina hlotin na atjan puite anram mel tilang tu anni thu asoi laje chun anni hi mero puibik anni ya
khovel mit mo kan ram choi kang tu te an ni bok chu wang chong ke ni tan chon sei sel thiang an ni lova kan ram tan chon an ni himero pui an ni rengang ti in asoi Gabriel Agbon Lahore point thuthar aron neya United striker Benjamin Sesko chu aron dem angreng khop mai Agbon Lahore chon United team hi chu an thatok lo je kan lo sei fo towa tuna po 4th division club Grimsby laka avan doi zoka an trang le ani kha in khela han chak tur zok an niya ka soi om zia chu an squad kha ala cha tha emma kha team Grimsby soprep thei tur khan an la thatok ani chumia chon na thok thalo chu Benjamin Sesko kha aniya Grimsby laka chon ani kha gol khung ngei tura be seile team ta na mi tangkai ni tura be sei ani bok chu tiang chu engma atilova akal kwal vel mai mai ani penalty an pe ta pokhan an ringam tok loti achianga chu wang chuan ani hi United ta na mi tha ani lova an sengnu fulo zinga kan la chiar tel nge yang ti hin Gabriel Agbon Lahore chon Benjamin Sesko chungchang hi asoi Manchester United lampoi ni jang khan thuthar an neya English news thanem takte ba ka London Evening News ten antarlan danin Ruben Amorim chu chotir mai an poite talo a angkhop maya he thui Sky Sport lam meu point an ron tar lang to niin an soibok United team hian an tlarmalam thuam chak bel nan pau million zan ni chong chu an seng towa an that pui pha lem lo hle chu mai ba ka season kalme ka an che thatok lova result tra an nei lo pialama Grimsby laka avan doi zoka an tranga club ho tu te chuan Amorim hi thak mai an tumta nin an ron tar lang ta ani Manchester United hian an coach thar ni turatan hian court of site in atarlan danin Crystal Palace lo ting taka en goal make to Oliver Glasner mai ba ka Bournemouth team en goal make to Andoni Iraola te chu an base sei ni in alanga atui ma zok zok hi Amorim thlak tu turatan an hol lok nin an tar lang ta ani United tran tu te khan Amorim hi in la du hlomem le Brighton lampoi ni jang khan thuthar an ron puang ta ha an team en goal make to Fabian chuan Carlos Baleba chu an chhuatir lo tur thu aron puang chiang ta Carlos Baleba hi transfer kongka in hongme ka anget lo angreng khop maya chuak turang te point thom aron leng chiam ani kha amai ro chu Brighton team en goal make to hian an midfielder hi chhuatir an tum lo thu le an team a hian za a khel chun zom tur thu aron puang chiang ta ani ama du tu te tan chon beidon thlak tak tura ngai ani Newcastle United lampoint Fabrizio Romano aron tardan danin striker thar an nei don ta Nick Ultimate chu ni jang khan an sengnu tur thu an ron puanga aman atan hian Euro makta doi somriatin club pani te anin rem ta anne Darkar som ni pali chungin an sengnu don ni hin an tar langa medical test po voina hian an nei don ni hin an tar lang bok hetianga ni ta ga chon Liverpool in Alexander Isak chu an senglu thei nge arinom ta hle Ultimate hi Bayern Munich point senglu an lo tum towa anin dor lo ting theilova Newcastle United lama kan mudon ta anne Team tokin atarlan danin Liverpool lam point Isak chu an senglu thei don ta ni in alanga Liverpool club ho tu lam FSG lam chu Isak senglu tur hen anin ring tok to ni in an ron tar lang ta kan soizo chia ta khan Newcastle United chon Ultimate an senglu don towa Isak hi Liverpool lama akal arinom zuita anne FSG lampoin Isak senglu tur hian an rin tok thu an ron puan ta ka chuan Arnes lota in Colmek Liverpool a Isak hi kan mu arinom ta le indoor na po an kalpui do na Liverpool hian pau million za som thumin andor do na heta hian anin rem nge arinom ta le ole hati chin hatun trumatan ni tamai se clear to te ka channel min ngai lut sak thina chunga lom thu ka sei tak meu meu ane like share le subscribe lo ma tamin han la pui le ula thongai nom tak tenen kanin mo chho le zel don ne